obubo mentere NPK amadini agokonya gotoberira baliao ubuyo bwigani go bakobonya asebirengo bichikire 50 wikachikire 52 babwate buigo ubuyo bwa top dress mbonye kantabuna Kaino Plus S obubo gotobirira ba na komenta amadini egintu gikurira ligesaligi ya babwate buigo Kaino Plus Grow Max obubo bwate potassium sulfur na calcium ubuyo bo nigo bukusarira bimeli binde byonse bunabono amatunda echae opoli chinyende chibando emesie ekahawa ekatibi melibinde ubuyo bunigo bugutuka acid ebiringo bichi kilo 10 20 na 50 enyorere aya onsi asituke konya ebintu byamugondo ere angena sure gose akesi bigutera se number 0788000028 gose 07 Mugasomi mwanchomo ligerelia ekero charagire chinsa isano na ibere cha Afrika ya mocha andonsia soto watrete karibu sana ase kionga chinsa isano na ibere elion komanye egati yali na berengo kwaleganilia ayoto ganda tugo kwaleganilia ase kionga chinsa ibere obotuko bwalero nchani gonkoro kwa Ruth Kemunto na ayo ganda tugo tubwate ase mitandao yetu ya Facebook na bago YouTube na Getembe TV elio togendere gukomanya kole tugo chaka ekionga chinsa isano na ibere limolioka kurwase bungeria yabo machoge borabu abegenia naboigo abakristo bekanisa yari yabo SDA eyo gotoka meye bunge yabo machoge borabu igalese wodieria yabo Kimonge meye county ya Kisii nigo babere bagweso kyana korokya omogokobo magega yokonyora ogusirwa kwebirogo ebikonyora bibete omusigo monene ase kanisa yogokwana nigo babere bakwiraniribya ochiase abasamaria baya abo bamanyekanite buna tujenge makanisa mitahani initiative eyo erenekerenga kyogosira chikanisa au ime ye county ya Kisii na isiko ye county yo elikoenekya abegeni kurwa chidini au kwenyorera barogosira anene ase babwatobolemerwa ase chikanisa cyabo nigo bono babere bakwiraniribya na kugendera kubolia leshiriki usina kugendera kubolia ekyombe kyo kugendera gusira chikanisa asomoyo bogwanja naboigo ase babere bakubolia ekanisa yo gendere gusirwa ase kelibuna nigo ebwatobolemerwa nonyo no bwagachi elikwene kingonyora barasagaya asaba Kristo bakugenderera wekenderera ukwana boigo nigo omuteneneri bw'abasamaria bw'abaya umanyekanite muna Victor Abaga abairega kweraniribya asoko bwaterana okukwaberego koenekirwa elikwenekya ayonsinko gandrale gwekiranirwa hase chinsemo au intuma naba abashiriki beri yabo pray kuri yabo SDA church twabakire mbiyamana ikyagara bakorire gasirengiya batolete ire n'intu ibirogebi inde biratokonye etoro no inabagene tugutwara barabange twanyore biriwo mbidesaine abanene bwa Nyasaye boikaransa manenu nanda aliye simukora agenda mwarakonya naro tigomane Nyasaye agendere kuno kubabanga elinde keramo kwenda ukora ogokonya okunyasa bachinguru nenjirengiya ekeramo ikota Nyasaye ebindo baramwe kori gasiyeyo wana tigawa tole nambi yamono igasi mwa tokole nengiya Nyasaye tigawa sesene na singi cyabageni baito mwanyara mogocha elinde mwacha gutosira singi ncho kwagache kanisa yaito Nyasaye agendera kubasesenia igasi mogendera tokora mokora somo yo
na anda sebiaru nyasaba mentere ekiagera ebibilia gototebi ngakero tokurwa na ni gotogora kigi ni gotoseni wana twa mentere byabe binge twabaine ni nambo yamonega kugera mirimo mwako mwokora so kwanya chikanisa cyali sabu asaba konye na ndi nabatogo sabe kanisa yeri yabu etuwaga jite kanisa enene ere mukia abantu barabange lakini etura abantu abake igono tunya osaba baniya sase niri tobare kamiria se kanisa yeito mutosire murigere tine seti tubwata karamba utumusuko nabogego cyakumukiye karameke kagende totwebu Gonya saka abaseniri tobare ndia sosire kanisa ye motokonye tonyara stogo sasimira nasaba konye ekera mugendera ko gusira chikanisa kandi mugendera gusenwa mbiyamona kandi tobare kanira abana balinya saa aseniri Kubwatikana negekore ase abakori emirimo babete bakubwatiranirwa neriraba ekero balenge kukunya enguru ya kibara ase chinsemo chie chinche imeye bunge ya burabu nigo litukuria nigo abarai babere bagwesokia na kugendera kurwa engora yabo ase chiamate abairi amana basani bali bonsi babete bakubwatiranirwa kubwatikana nekebekyo nigo bono babagenderera kuburia abanyare ko babakugendera gusirwa eriko eneke chiamate Bonsi bali babete bakonyora ogwa koko nkonyora bali ogosiro kwa bene anene kwegendereria asa magimabo Anengor Dr. Geoffrey Nyanaro engasi ya Burabu. I'm the incoming MP Burabu constituency. Ena ikira se kinyorogie chinche moma ete last week egento gya korekanete. Hase ejo eliare kwaga kore mugari. Ntwanyora iro bandi anyogete. Ligatuba abantu babiri oyo mona aliokolewa ba minyogete bakamurusi bakamuira nyagetari oyo ndi nero kwamete ime kero batemete ko murusi bakarajiza chiarire through the county government of Nyamira cracktangi atometu igacha kubakonya kero kiare ngonte process yo kubakonya na ndi nalitwanyorete liro balinde lianyokire asa abantu bali barenge batatu na ende likabatu babonsi tangani twacha goteye family pole chifamily chiri cyaba murabari bane pole nene nabanya kenyoro pole asogusiria aba murabaini bona se chifamily echi at least muno twatarire chifamily we have communicated with the committee ekoroberia matangaya they have informed banya bangiro on Thursday ali nyangoge primary so we are in communication kiagara kurwe family na tebe tugumba choreta abantu babere barase committee eyo na ndubona bunabarai we are trying to reach each family ndoma yete each family chitai kwenyara na ndubunabarai torenga itoko bakonya erinde bachiko abamwabo a decent send off bono tikatuansirega igase chinje moroje bintu bune byakorekane echo ekore mu yago ndoma yeta abanyakenyora aba bon speak inutari abantu bechinje chicho muri metia matuka mange igege ndonko bate igege ndege tangani bunango chiko service project ende yonsinda take as a community I must inform the community they must be the stakeholders nima ete bintu byonse pingo chikokora chinje 70% ni mubwente konte bona abande bagonte imba batebetie cho iyare metu igache gaticho onyendri baigwete osebale konyora the contractor from the locality will you understand the ground yake utanga tukupata zile vitu zilifanyika huko Togo tigana na yubono mwanchumo ligereria umurai wekiama kia Wiper Patriotic Front umusikia Stephen Kalonzo Musyoka nigabereka gwesokia na kugendera kuruta chitege guchiase oburai bwaye Daktari William Ruto asabereka gotababuna wikira bono nigo Daktari William Ruto aberega kuiro burai wekiama ya ODM na gotaba nigo ODM kia berege kolimeria wetera ase omurai bwense ya Kenya gukwana boigo nigabereka gotababuna ase myaka emirongene eyo aberega ko basoburayi nonyene litukeri mondiri abeire ega koibwekana ko bomukurumi asabereka gotababuna abakenya baise kumwegena akomwa oburayi bwense nigo bokurumi butachikoenekigwa asoburayi bwaye aseboigo arachigotoria ense ya Kenya hapa Kajiado East. Nataka mjumbe wenu hapa anaitwa nani? Anaitwa Maimai. Maimai ameambiwa na Kalonzo ODM imesambaratika. Kimbia uingie Wiper. Kwa sababu ile ODM ya Raila imenyakuliwa na Kasongo. Ruto ndiye party leader. Mtaona maajabu. Huu mwaka uchaguzi ambao tumeingia leo.
mwaka wa uchaguzi, mtaona maajabu. Watu wakimbilie usalama. Alafu juzi anasema ati waende wabadilishe sheria ya kupiga kura, badala ya kutangaza kutoka Imaroro hapa directly, ati ile live streaming watu Kenya waone. Mnataka mjue tutatangaza kutoka Imaroro, zikihesabiwa namna hiyo tutakuwa na maagenda wa vijana Gen Z watakuwa kila mahali na simu inapelekwa kabla ya saa 6 usiku, tutajua tumempeleka Ruto nyumbani. Na hiyo ndio anakataa. Wao wenyewe ndio wameleta hiyo hoja katika bunge, na watu wa IBC wanasema hakuna hiyo. IBC mkae chonjo. Wakenya hata kubali tena wizi wa kura. Nimekuwa uongozini miaka 40. Umesikia Kalonzo akiitwa mfisadi? Umesikia Kalonzo ameiba bibi ya mtu? Lazima unachunga uongozi. Kwa hivyo na hii miaka 15 out of ile 40, miaka 15 ni Ruto kuibia mimi na Raila kura. Kubwatikana gusibuna enchire yemo yokogendera kwenekia chikaunti au nigo chibwate oburabu bwestima nigo omuwaziri wechinguru chumuliro umuskopio Wandai abereka gotababuna ekaunti ya Nyamira negatie chikaunti chirichiganiri gotwara oburabu asense ya Kenya gukwana nigabereka gotababuna ase budget yo mwaka 2026-2027 nigo shilingi chetane milioni 5 chabere chikobe kwensemo ase kaunti ya Nyamira ilikuwa inekibuna guchikwenyorero ile chinguru chomolero. Mimi nimewahi fika katika hii constituency hapo awali kwa mambo ya kazi ya serikali, hasa mambo ya nguvu ya umeme au stima. Mimi naelewa ya kwamba hii eneo ya Kitutu Masaba, hii kaunti ya Nyamira sawa na kaunti zingine katika hii Western Kenya region imebaki nyuma miaka mingi sana. Imekuwa ikibaguliwa na zile serikali ambazo zimekuwa hapo mbeleni, hasa kwa mambo ya stima, na hii eneo ikabaki kwa giza kwa hizo miaka zote. Lakini bahati ni kwamba chini ya uongozi ya Mheshimiwa Rais William Ruto, mambo ya giza lazima tupambane nayo. Ndio sababu Mheshimiwa Rais ameweka mikakati kabambe katika hii mwaka wa fedha. Mheshimiwa Rais ameweka bajeti kupitia bunge la taifa ya shilingi milioni 800 na zaidi ya kuunganisha stima katika hii kaunti ya Nyamira kwa households zaidi ya 12,000. Na hiyo ni hii mwaka peke yake. Mwaka ujao vile vile na hakika Mheshimiwa Rais ataongeza pesa zingine. Na lengo la Mheshimiwa Rais ni kwamba ikiwezekana hii stima ifikie kila kijiji, na ikiwezekana zaidi ifike katika kila bunge. La pili, kama mjuavyo, Mheshimiwa Rais Ruto ni rais wa kwanza kuamua ya kwamba mambo ya maendeleo na nchi ya Kenya wakati yatekelezwe bila ubaguzi wala mapendeleo wowote, na kwamba nchi ya Kenya ikisonga mbele kimaendeleo isonge mbele ikijumuisha kila sehemu. Ndio sababu hata hii SGR railway line, hii SGR ambayo ilikuwa Makuda na Naivasha hizi miaka zote, Mheshimiwa Rais ameweka mpango ya kuisukuma mpaka ifike Malaba. Na hiyo railway line ya SGR ikielekea Malaba, lazima terminal station nyingine iwekwe hapo Nyamira County. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli?
Mwanchumu ligereria nara yukurwa sekiunga chinsa isano na ibire kulendekero cheragire chinsa 14 ningirane ngoletera yandi asenchira yo bwenge genda gutwara oboligereri borobya ekero omurai bwense ya Kenya Daktari William Ruto ale aso gusasima ase kanisa ya ACK St Stephen's Chepkoilel imeye county ya Uasin Gishu asaka gergo chugo kwana kurwaroro kulende ninchigo koletera nkwana yaye eyemo asiyemo ekero cheragire chinsa 10 chiabono magoroba. Schools Connect ni go bagendete kuyaligania elikwenekia ngokogo kibali ase TV yago igotobasa guskare genda gutwara oboligereri borobya inche ni gonkuru kwa Ruth Kemuntu tobwatirane nero Eugene Matogo kwenekiri ugine chipicha byagwikire.